Patan whātu le nei aso whareile I Tala Fou o le radio Samoa. Se ripoti la tamai o le whao Alfred wa whaero mai ai wa siria mara se fulu wafe fale wa motu sia mai ai le tise ma abe sia mai ai tangata I whaitu o lo o haafia. Lo o wha mawina o ngalu e o atu le se fulu lua mita le maurunga wa waia I le Gulf Coast ma wa matua isi I le Sami. Wa anua noa I fo I whai ngā malanga wa wha le au ngaina o na o haafianga la vo le wha ma wa wha maunia mai le pāle mia o whai ngā malanga company wa alele pe le Virgin ma le Qantas wa tau fia ma le siria ma le awhi o onga wa tāpunia I Queensland ma le tu mātua New South Wales. Whai loa sa wha mtalanga ma le pāle mia wha atitau I tangata ia wha I tu e leo se teimira nei mō matamatanga pe a ngai fo I wha atari po o ani fō ringa o le whao Alfred a o e ao o na sairi no fuanga saunga le mu e a ngai iai. Muri putia se laurua sepuru sui o le vaenga o pui puinga wa avinatu I le tu I mātua New South Wales e fesosoani I ngā ruenga fesosoani ma ua fautua ina pea tangata ia wha e tete o na e whai lava si malosi o Alfred. E toa tolu turisi Ausetalia wa wha salaina ma wha sauna toianga I atu I se paka I Indonesia ina ua mai ona mauala lato uwia o se nofuanga o loo tāpunia. Pai mai di poti o sui mai de paka le ana o lātou tuuina whaamataranga maata mai de CCTV o loo I loa atu waitu risi e to tolu I Mount Renjani I le motu o Lombok o se tasi o nofuanga ta atele masani o na ngā iei mō tā whaonga pe ta I o loo tā punia le vaenga tonu lea na ui e tu risi Ausetalia o na o timunga. E ta I tolu se rau ono sfu lima re whaasaranga tupe te tongi re tangata ma wa whaasauna toianga I atu I lea paka mole lima tausanga. Wa tā ua wa mai ano lātou sainia, se tusi wa tau tino ai le a lātou le toianga I atu lava I lea no fuanga. Wa tapunia le tu mau I Victoria, Daycare Center se lima se fuluono I lo lātou whaaitu, a o su eina le umo le ola o se pepe I se tasio daycare I le māsina na te nei. Wali putia le 7 News o le pepe na mawatu le no whanga le aere daycare e whaia I se whale o se ainga I Balinga Drive e Sky I Melepone I le aso se fulu iwa o Februari. Whailoa le 7 News e tele tua oi o le vaenga lea na whaalongoina le whee mai o tangata I le whale lea ai le itaunu wane leo le whasosoani whaapavave I le aso na tupoi le whaalawelawe. Whai mai leo le ripoti lea e leo sila I le mata upule nei o se tūranga msarumia le umo leo le pepe ma o le daycare na tupoi le whaalawelawe o loo le stala I lalo le Bambini Child Care Services le telefoi o na la isi vaenga o Victoria. Watu ina mai ai loa ma le whaatanunga mai le matanga luenga wa o ngā Victoria ia tāpunia uma centers whaapea a o whaia su enga I le mata upu. Whai mai se so upo na matanga luenga wa o ngā o le umo le ola o so se tamaititi o se tūlanga whainga tā tele lea. Ma ua wha o atu wha mai senga I si ainga ma le community ia ma o le saunga le mua tamaiti abe i eila lātou wha momoa. Wha ilua e ono o atu I le se fulu lua māsina le umi o le su enga ua whaia ma o lo whaataria se wha mataranga mai le pūlenga o le daycare o lo o au fia le mata upule nei e leo telefoni wha mataranga o wha matu mai e leo e tu sai o le whaalawe. Wa fia lau nanga e whea ngai ma lei au le Samani I Tasmania ina wali putia le a fia o I ai wha mai ai mai sei le tau vevela. Ma li putia mai ai e siria ma le rima se lau tane o le Samani wa mamate wa la fwa I se no fuanga e tu inai o ta I Tasmania I le māsina na te nei. Whaeroa I le pūlenga o le siosio manga le Environment Protection Authority, le EPA, o le aulatou whaatino ngā yoinga te tau na whaia whaasanga I company ia e whea ngai manea au unanga, ai meise ua maua vaenga o ia masua au ia I runga o matawhanga. O lo whaeroa fo I le RSPCA, o lo lātou sa idia nisi whamataranga ina uadia e fo ini ata, o ni ia ua tuu I se pin matapunia, ni mawhe ni masalau tane rei a walafua ina ua mamate. Ngau le isi mafua anga wa ta ua mafua I ona o le bevela. Whai mai le EPA a whai atu le suenga e iloa ni tūlanga wa le tau sisi ai e company o whea ngai mau unanga nei I le tūla whono mamata upu whapea o le atu usa o loa lava I le tūla whono. Tala mulmuli, o le pampensini au pito te lei Ausetalia wa tatala ina nei o na whai toto ai le tu isisi fo me le pone ma walo lofi atu eila au whai taavale mo se wha maa venga le tau o le pensini. O le pampensini le ale Costco e au tawhatono o se tasi o ana whale te uolo a tele
i le whai tu o Adia i Melepone. E lua i tu o lea pamtele ma whai na whaatino a i le au nanga i le au whaita vale, ma e talitonu Costco lea whai tu o whaatupura ia i tūranga wha pisinisi, ma talitonu ma whai na tūranga le rei pisinisi ma au nanga i le community. O le au nanga te tala le fitu le tai au i le fitu le afiafi o aso taitasi mo le mai aso atoa. Au le warehouse i au tawhane e te tala alo ia i le aso se furuiwa o a Perila. I o tala nara radio Samoa mo le nei fo i asfareile manuia le whai unga le mai aso soifua.